Mfowethu kuputshuke wonke amahlazo kaMabalengwe udokotela uNtombela waziwa kakhulu ke eputshuza ngiyena ke uMC Gwajonga ngalesikhathi ke ekhuluma ke nayo ke uKing Bhakanzama ubhaka ke ukhiphe bonke nalabo bufakazi lobo bufakazi ke bugcwele izinkundla ke zokuxhumana ngifuna uyizwele ephinda ke ethinta ke indaba ke kakhehlelezi ke lapha ke naye ke uDr 2+2 webafowethu kushubile futhi kuyabonakala ukuthi kusazoshuba awukizwe khona la kwisiqiniseko SA Media thokozela indaba uku-actor liyashandisa bethi ngayibamba mina ya kuthi vele kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusuka kudala yabo ya akusafani manje usiyazama wade ngeke social media yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu kuyaphileka nangalawo yabo sasesiyenza sebeqhamuka-ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena muntu nami ngathi ngamvusa kulezi zinto zokushutha kusewumfana omncane leyana phela leyo mfana ngambamba mina u2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqulela abantu nje kakhulu wena ukhuzana ubaqedile abantu ebashaya ngitshela mina awubashayi kakhulu baningi futhi ababefika kumina before besho bethi sishawa u2+2 kuwukuthi nami-ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenzayo ungakanani uyabo njengosigujana usigujana ubesebheda because uqedile usigujana ubefika nje ubonakalo bese yitshela ukuthi yena angabhekana nami yazi ukuthi njengamanje sokubuhlungu nakithi ngesibukayo ngoba yazi ngiyafika emzini wakhe sibizile enyangeni ezedlule qala mina mayethuma abantu afune ngishilipho hayibo sakubheda ngempela isimo somnotho ichampile mfethu ijampe kakhulu kahle bonke balele phansi lezi ezinye bokuhambe nazo Balenge wangikhalela washo athi indoda yabona sasisebenza laphana ya ngangiyenza imali nge-online ngamavidiyo ongiphusha ngawo kungakhokheli but manje ngigacele amakhosikazi ahamba u2 kusele yodwa ahamba u2 nemayi ahamba njengamanje sekuphoqa ukuthi akathole umjida loyana ahamba naye mayihambe serious imoto ayisekho sekusele nje ikhwidi egcekeni yawo kunzima yabo amtshela athi mina ngakubuyisa online ngakuvusa mina because njengamanje vele into efuneka kufuneka itrend kodwa baba ukhokhi wena inkinga yakho ngathi inkinga ukuthi awukhokhi imali misikhona awufuni ukuthi umuntu ekuphusha umjabulise naye yabo because thina sikhanda umsebenzi ungekho sukhanda abantu beyibonisa lento ikhona uyabo kodwa mayesehla yena bese akhohlwa ukuthi hawu kune-idea kaGwajola uyabo yabo nje ividiyo yokugcina seshana egoli ngithi ugqilasi enkantolo yayingekho lento leyana yayingekho lento leyana yayifana nse yimi engangiqhamuke naye ngathi asiyenzeni yabo ifana nse phela leya sengibuya masekumele ngikhokhele imali yami vele wangakhokheli angaqala kubona ukuyeka nje ngoba ngathi awusangibona bunjina naye phela lento ifana nse nale ka2+2 into engekho ekhandiwe kodwa ngenxa yokuthi suke isikhathi umsebenzi wakhe ukuthi abantu bebone lesiqi sigcineke kuthi odokotela bafuna ukhokha abaningi lapho angithi phela bazi ukuthi ibona efuna bathatha imali kubantu manje bangabusa ubakhandela ke manje bona bazi ukuthi hayi kushuthi bayalahla yabo kanti thina suke siqhamuke ne-content ukuthi nayo i-content abantu beyibuke beyithembe futhi washaya leyanto imoto kasigujana le yazowina leke uyimoto kakabhubesi wayishaya engathi uyithathaphi ke nje kodwa umncwabile loyana ewulele phansi mani into emshayayo uGwajo uvela afuna ukuphikisana nami kanti akayazi ipower yami